nirekere magoria ene natumwa gupandisha sifa ry'abantu iyonge unene na mfuma na yonge milemwe yende gupa maisha ye milemo unene na mfuma na yonge milemwe yende gupa maisha ye milemo ya mfumu shigari tamaga benshi yala wale ya mandego ndogenjiwe iyonge ya mfumu shigari tamaga benshi yala wale ya mandego ndogenjiwe Yangwambeshi ofuha kwa lelo tarehe 24 mwezi ko katatu 2023 ofuha ula kwa uwerwa keke mwanone uzengo boko bure hasuguma Mbasha studio iyo ngutishi yabana gasangwa yamande yeye ndakugitumile kwinga mwama beja muna mukiri inguru gogofuga mwezugulu kweguja kujula iyo ngutishi yabana gasangwa yamande yeye ndakugitumile kwinga mwama beja muna mukiri inguru gogofuga mwezugulu kweguja kujula ngula ina lya kweshi yali tanwambe shiyala wa mupokele pya yabana mande yalenga kutai wa mabugota hangwa nikema mama beja yago mwagala wagole oja kusomela boganga ina lya kweshi yali tanwambe shiyala wa mupokele pya yabana mande yalenga kutai wa mabugota hangwa nikema mama beja yago mwagala wagole oja kusomela boganga isitori yake ya maisha gakwe obyarwa mutisi nataya tushombeshi agijiji sagenge ya mabogo wikala gagona wabirewa kage isitori yake ya maisha gakwe obyarwa mutisi nataya tushombeshi agijiji sagenge ya mabogo wikala gagona wabirewa iyo galianza kusoma shule mwaka 2001 ngegedufu 2005 gagalemeru kusoma unaweleke shule Bujage itakuga chola milemo waganyamuka makono duwa pehe alianza kusoma shule mwaka 2001 2005 gagalemeru kusoma unaweleke shule Bujage itakuga chola milemo waganyamuka makono duwa pehe 2010 wiza utola agatolela musayanga ya mumwa mashimba Majeye muziyare gogo mwa matemele gago agapante gongi 2010 wiza utola agatolela musayanga ya mumwa mashimba Majeye muziyare gogo mwa matemele gago agapante gerangwe iyonge ya 2011 agasagata gungeno semyaka yo kwela galeru galwe wanasata agano se wiwoja Ulukusama bagaja mawe mero ya mahembe kuja mwanjitorio Eye 2011 agasatu ngeno semyaka yo kwela galeru galwe wanasata agano yose wigibuja Ulukusama bagaja mawe mero ya mahembe kuja mwanjitorio Iyo yuga wale mela yange boshoka Atalentiliza kulala kuja mwani Agajoyo bande kamizugo zugo mingi sana Gajo satanangwe Yoga wale mela yange boshoka Atatayaliliza kulala kuja mwani Agajoyo bayande kamizugo zugo mingi sana Gajo satanangwe Yoga kasata ya shugu wana yagalota gagulo mela Gwana yesemile agogemi Sikamwe bayari ya shoge kaga ya kwanza Kia katwarwa chiza nukwe bayari Egeza ya kujinjima Yoga kasata ya shugu wana yagalota gagulo mela Gwana yesemile agogemi Sikamwe bayari ya shoge kaga ya kwanza Yagatwarwa chiza nukwe bayari Egeza ya kujinjima Ahologo malela wa shugoga Kikawasanga jitendo jagu kumya
bagandeta ikabasanga shinzogeli tanwa sato ikiza maguru gakwe ahogogo maleta bashugonga ikabasanga jitendo jaya gukumya bagandeta ikabasanga shinzogeli tanwa sato ikiza maguru gakwe iyo yubalekele gasho kagigalila nyangombe yago yingago yago ubona paga shibogela ilo musaya mbili yunago baramka agalole chachiza numbe shiyo awedani nyamleka yubalekela igasho kayigalila nyangombe yago yingago yago ubona shibanga bogela ilo musaya mbili yunago baramka agalole chachiza numbe shiyo awedani nyamleka uloshikolo yenolowe mamulo kendo aganyamuka wigizaga mpaka ngandekaya agandya gula talatibu gashena mizimu iyo yansumbulaga uloshikolo yenolowe mamulo kendo aganyamuka wigizaga ngana mpakekaya agandya gula talatibu gashena mizimu iyo yansumbulaga iyo gubyalwago kweshi agagangwa na balaturu mugubyala ngwangana shise utunawe agura ba mundu ujikogombe shubaba umwana mutogwano mwana mande shumanina ujirera meshi ugubyalwago kweshi agagangwa na balaturu mugubyala ngwangana shise utunawe agura ba mundu ujikogombe shubaba umwana mutogwano umwana mande shumanina ujirera meshi areye 29 kabiri akadingwa mizimu mikale yengano mbeshi ikangantwala pagaga bukedi gulugale muzege okumwala iyutaleye 29 kabiri akadingwa mizimu mikale yengano mbeshi ikangantwala pagaga bukedi gulugale muzege okumwala iyuguma beja shaga jumbo kela jisogugu mwezukuro kwechizano benshi gugongwagala wagano melale bufumulya pyaga kabugutunga sugumala mande yagasangwa ozengobo iyuguma beja shaga jumbo kela jisogugu mwezukuro kwechizano benshi gugongwagala wagano melale bufumulya pyaga kabugutunga suguma ya mande yagasangwa uzengobo iyutaleye 24 gatatu okela kijisugano shibye bana mande eyabongo kilaga yagasangwa weyezaga guhoja kulangura ba iyutaleye 24 gatatu okela kijisugano shibye bana mande eyabongo kilaga yagasangwa weyezaga guhoja kulangura ba Yogotaga hiya kwa shina wakomezu Winga gubale kwa kabiga wagumwagala wabo mugachoragi Sabakaliwe mande yagasangwa Awaga mpeshi gufumu wabopye Aye nagobula gogo karangurwa Ota hiya kwa shina wakomezu Winga gubale kwa kabiga wagumwa Hala wagabo mugachoragi Sabakaliwe mande yagasangwa Awaga mpeshi gufumu wabopye Aye nagobula gogo karangurwa Agalagona gama simpinjumula na bachoji Abya shalamatu kapyeji na hoteli Nabaya matu jologutu mumagombe Yali na wonganu mpeshi Yala agalagona gama simpinjumula na bachoji Abya shalamatu kapyeji na hoteli Nabaya matu jologutu mumagombe Yali na wonganu mpeshi Yala Muganga bonza gamba jitabala kana gajagwi kala jichimeji je na wagalangu mbeshi yalawa shigagyale yagasangwa agamante yabolongongera yago shagaloge jiumanga Muganga bonza gamba jitabala kana gajagwi kala jichimeji je na wagalangu mbeshi yalawa shigagyale yagasangwa agamante yabolongongera yago shagaloge jiumanga Iyo ushimba jagelu bunangwe nangeshe Umwana buyagu mfumogu wambena Unkwegela ego gwejumbenje nangwe yagalangulangaba Ushimba jalo
ina unkwegela yego kwenyumbe shinangwe shagala kulangaba eyo mwana samonene na kalija kubujuyumbe bo kwejomfumo yoshu eshiyale mande na mtambule shigagyale yagasangwa yagafuwa na mfumu mabeja wanike magowa eyo mwana samonene na kalija kubujuyumbe bo kwejomfumo yoshu eshiyale mande na mtambule shigagyale yagasangwa yagafuwa na mfumu mabeja wanike magowa halawa wendo yali tanwa mbeshi Beshi mwana halawa ofuha kwa tarehe 24 mwezi wa gatatu ofuherwa hagasangwa ya mpande iyonge unene na fuma na yonge milengwe yedego ba maisha ye milemo unene na fuma na yonge milengwe yedego ba maisha ye milemo ya fumu shigari tamaga benshi yala wari ya mandego logejiwe iyonge ya fumu shigari tamaga benshi yala wari ya mandego logejiwe Beshi halawa Basha Studio. obageshaga n'abadogo bakwe ariho mageni mwanangalula numpule mwana mpande shimba jalomu mwana boyago wizokoro mpena onkwela yombeshi obyarero hanzoza kitongoji cha Karunde namwe fumu ahanzoza he naho akulaguraga basatu barusalo nababyere namasata pyeki ujumla aleba karibisha abahemba wabagesha n'ababyaji bakwe ushimba jyalumu uyagumwa na mpena no mu ndero zubunja pya n'abahemba bakwe wabageshaga kwa ujumla aleba komereja batole milemo kete shughuli pia anamsalimia mke wake alitano sai Chikombe Mtogwa Ruhemeja Magonya mwene nsani omziki malenga wa ngoma za asili ya mwambeshi mwana halawa ofuha kwa lelo tarehe 24 aliwaha mpande abo bagachola gisaba karibu harembeshi mwana halawa saye Shikombe ilomboye lya mbeshi no Matiasi Shikombe mwene kaka okwe bahemba banywa mbesha ariho mihayo mwiza numdanda 20 mama Edi nabokombe ya Mwanza no Hamisi Piosi Kapoge itabanye neo Saloma Mbania no mama Bosco na pena boyago ngombe misungwi ugotabodo mwana no kwisha mwene fumu gamalo makongo mwene fumu bahemba bakwedu abana bo oshoka ko botahiwa okombeshi wegesha gapyeka yamwa nikema uko banyate nabakuba buna bashija eshongesha gonkeo kwalitana Leticia mwana James namba jangwa mbeshi uruta kagumpande kahampande ande kagazilo saba
47 18 97 nolozilo 6 94 21 87 65. ongeshaga sana nomwene kirema kurya umbeshi arehaya hembelaga abantu urempandishaho mirimo y'abantu makanisa noshija mwigoro mwenyekiti ojikundi jangwa shiri habagaye nte historia ya maisha ga Mwambeshi. Mbasha Studio.